usomye raporo zitandukanye zivuga ku bijyanye n'igisirikare zizakwereka ko Misiri ari ifite igisirikare gikomeye muri Afurika. Ubu inkuru irimo kuvugwa ku gisirikare cya Misiri nuko cyamuritse misile ikomeye cyane ntago imenyerewe yaguzwe mu Burusiya. Iyo misile S-300VM tugiye kureba ibijyanye nayo. Nyuma y'imyaka irenga 10 ivugwa gusa mu makuru y'ubutasi, Misiri yahisemo kwereka isi misile yiswe S-300VM ni imwe mu ntwaro zikomeye cyane zo kurinda ikirere zakozwe n'Uburusiya. Ariko se kuki yahisemo kwigaragaza muri iki gihe? Ni ubutumwa bwo kwirinda cyangwa ni ikimenyetso cy'impinduka zikomeye mu mbaraga za gisirikare zo mu burasirazuba bwa hagati? Muri ubu busobanuro tugiye kureba impamvu iri murikwa ryahindutse inkuru ikomeye ku isi. Mu minsi ishize yamuritse ku mugaragaro bwa mbere systeme yayo ikomeye yo kurinda ikirere yakozwe n'Uburusiya. Ibi byabereye mu muhango wo gutaha icyicaro gikuru gishya cya gisirikare witabiriwe na Perezida Abdel Fattah el-Sisi. Nubwo byari bizwi ko Misiri yari ifite iyi system kuva mu myaka yashize, kuyigaragaza ku mugaragaro bwa mbere byakuruye impaka n'isesengura ku rwego mpuzamahanga. Ariko se iyi misile S-300VM ni iki? Kuki Misiri yayiguze? S-300VM ni imwe muri system zikomeye Uburusiya bwakoze bwo kurinda igihugu ibitero byo mu kirere. Yateguwe kugira ngo ihangane n'ubwoko butandukanye bw'ibitero birimo indege z'intambara, misile za ballistic, misile ziraswa ziva mu ndege, drone n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu ntambara zo mu kirere. Nk'uko amakuru ya gisirikare bitangaza, S-300VM ishobora kurasa indege iri ku ntera igera ku birometero 200. Ikindi nuko iyi misile ishobora guhitana izindi misile zitaragera ku ntego zazo zikiri ku ntera igera ku birometero 250. Ikindi kizitandukanye na systeme z'ubwirinzi bw'ikirere nuko zishobora gukurikirana no kurasa ibitero byinshi cyarimwe, bigatuma ibimwe mu ntwara zikomeye zo kurinda ikirere. Impamvu Misiri yaguze iyi systeme y'ubwirinzi bw'ikirere, abasesenguzi bavuga ko itagamije kugaba ibitero mu karere iherereyemo, ahubwo ngo nukwerekana ko ari igihugu gikomeye mu bijyanye n'igisirikare, ariko kandi no kurinda ikirere cyayo bigamije guha umutekano usesuye abaturage bayo. Iyi systeme y'ubwirinzi bw'ikirere ifasha Misiri kurinda umurwa mukuru wayo Cairo ndetse n'ibindi bice bya Misiri. Nubwo S-300VM itarakoreshwa cyane mu ntambara zizwi ku rwego mpuzamahanga, ibihugu bifite birimo Uburusiya, Venezuela bikayifata nk'intwaro yo gukomera ibitero. Mu yandi magambo, ufite iyi misile ntabwo agaciro kayo akabona mu bijyanye no gutera ibindi bihugu, ahubwo bakabona nko kurinda ikirere cyabo no kwereka abaturage bayo ko bafite umutekano usesuye ndetse no kwerekana ko bifite igisirikare gikomeye mu bijyanye n'iterambere rya none ryo mu mirwanire ku rwego rw'isi. Hari abibaza bati, ese Misiri yaguze iyi S-300VM ryari? Amakuru ya mbere yerekana ko Misiri yaguze iyi misile muri 2014. Byari byagenze bite? Icyo gihe Misiri yasenyanye amasezerano n'Uburusiya n'amasezerano yo kugura intwaro yari ifite agaciro ka miliyari 3.5 z'amadolari y'Amerika. Muri ayo masezerano kandi harimo systeme ya S-300VM bivuga ko zari ifite agaciro karenga miliyari 1 y'amadolari. Nubwo kuva icyo gihe byari bizwi ko Misiri yayiguze, igihugu nticyari cyarigeze kiyigaragaza ku mugaragaro. Kuba Misiri yaramuritse iyi misile ijyanye no kurinda ikirere ni ikimenyetso cy'uko iyi system yamaze kwinjizwa burundu ku rwego rw'ubwirinzi bw'iki gihugu. Uyu munsi Misiri igura intwaro zayo zikomeye mu Bufaransa, muri Amerika ndetse no mu Burusiya. Ibi bitera Misiri kuba igihugu gifite ingabo zifite ibikoresho bitandukanye kandi bigezweho muri Afurika. Ese kuba Misiri yaraguze iyi misile ikomeye hari ingaruka bishobora gutera mu karere iherereyemo? Igihe amasezerano yo kugura S-300VM yatangazwaga bwa mbere, hari impungenge zagaragajwe cyane muri Isiraheli. Bamwe mu bayobozi bayo bibazaga impamvu Misiri yari ikeneye systeme ikomeye nk'iyi. Ku ruhande rwa Misiri, abayobozi bavuze ko iyi systeme igamije guhangana n'ibishobora guteza umutekano muke biva mu bice bitandukanye by'akarere, aho kubigamije guhangana n'ibihugu bituranye. Akenshi izi ntwaro ziba zigamije gukumira ibitero no kongera ubushobozi bwo kwirinda. Niba wakunze iyi nkuru, twandikire muri comment.